Maikanem Apilin. Tinapalapas impudnon ni Ella kada Rodrigo kan Carlota dagiti kinadakes da Don Simon ken Doña Anita. Kastamot tinaramid dagiti pasurot da kini Victor. Itimot ipapan ni Ella iti kabisera. Nakita datongan ken Bart daytoy. Kinamat da ngam naglemeng ti balatang. Iti sabali a pangir. Simmalog ni Ansong manipod iti kutada ket nagpaliw iti mansyon da Don Simon. Itagagayem adtuin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Apilin. Langgong, natalag ka unay. Alag ti paltog na. Ken amin nga armas na. Kastamot kan ti kwarta na. Kalpasan na. Pumanaw akong ditoy. Kartingak. Ket pumanaw akong ditoy. Rimuaren da Bart. Amok nga agbaligi da iti aramidan da ita. Nakalukat ti gate. Abay ngay. Inakitaan niya. Awan mo tao dito'y gate. Ayan ti gwardya. Ayan ay jay. Tinga ta gwardya ay jay. Ang mga nodakas tinapasamak kan ko na. At tinasayat, inakriingan ni Simon, tayo iso timang kita. Salbakid di. Disturbo iti turog. Dito yung banda, Simon. Dito. Nasakit. Anay ko. Dajay, langgag mo. Iti dajay abanda ti pakangkang gagakit itimak. Mabidlang tayo nakitaan. Ngayon na dahi tataw. Tidak patayan. Saan? Ti gwardya. Ano tila pasamakan ka? Anay ko. Ipandak iti ospital. Dalasam, umunag tayo iti mansyon. Salbat ka, gwardya. Perhuisyo ka. Manaktak ka. Madam. Siya pa yan ti mangipankan ka iti ospital. Gapo iti kinakulang mo. Nalakalangasarkan tayo tinaladan kakadwa. Ngamnaskan ngagpaliw tayo. Kan naganad tayo. Amoyon ti aramiden nyo. Iti kanito ang makastrak tayo iti balay. Sige. Aggunay tayo aminan. Sige. Naikalot kan, kinapusalan kan. Makagunay akon. Amin nga alas mo. Ang naman kwartang. Sige. Alam nyo amin ang kwartada. Raman alahas da. Dahil ato, di kayo tingnan itidakas. Matay kayo na lumaban kaya. Makibingay kami lang iti kinabaknang nyo. Di kayo tanag. Saan na kayo adangran? Basta di kayo lumaban. Ngawanin tas. Naalamin na kiti kwarta ka na lahas da. Anya piti mabalin tayo ngalan. Awanin. Sige, hintayin ang kakadwa. Sa taga di apatayin na kiti bumalay. Sanan, tadi damat limaban. Intulok damat amatakawan ta. Mapatay ka rin, boss. Takilagatan tinatakaw tayo, boss. Nabilang kon. Yun ano pa iti alahas. Nasayaat. Kasanong ay, boss. Itatay ko di amin dayta kani Madam Anita. Ha? Iso man ang tiyag naman iti nagregregatan tayo. Ang damot bingay tayo. Una, iso man ang tigadakkilan. Sana bale? Tayo jay mat mansyon dati pagnanadan tayo. Ijay mat tipangpanganan tayo amin. Iso adi ka nagreklamo pa itungan. Sa bagay ah. Sige, nagdiretso tayo ni jay mansyon.
At datayon dito yung mansyon. Ni senyor tinangilukat iti gate. Agawam, bumabang ka. Tasikan ti mangirikab iti gate. Uwan, boss. Senyor, da kayo matinangilukat iti gate. Ayan ti gwardya. Impande Anita di hospital. Ha? Dinangranda di terwar. Salbag da jagwarja. Awan amuna. Senyor. Ket, nagbaligi kayo. Wan senyor, baligi ti pagnamita. Lah, urayan nyo ni Anita. Da kayo, tiag sarita. Mangansong, awan nga tati nakakita kan kayo tinaramid mo? Awan, tanod da. Dada ko man ang surot kanyak. Mangansong, Naagaw ko ti paltog kan kwartana. nagdanag ni Tata Santos kan ka, Mangansong. Ha? Saan kami ang nakaturo ka mangururay ken ka? Nasayat at taon ni Tata Santos. Man nakawat. Ken pagyamanan ta. Tanaasikaso ka data. Kas ita. Adan iti kusina nga glutluto. Isuanas ka na subadan tayo dahi ta kiniembag na kada tayo. Datayo ti kanunungan na. Saan ket adag iti pasurot da Doña Anita. Salbag kit di dayjay ag gwardya. Siyak pa yan tinangipan kan kwa na iti ospital. Ket, kumusta, madam? Tinamingda. Kalpasan na. Insublik matlang dito yung mansyon. Oh, bullshit kit di. Ala, lipatan nyo pa lang ti pungtot yung madam. Tayawat kun kada kayo, ti kwarta kan alahas at inakaw mi. Anya? Agawang bait. Yawat mon kanyak. Tungan! Bas? Ingkaalan ti kwarta kan alahas, tayag mo ditoy. Bas! Maragsakan ak bait. Maragsakan ak unay. Masurunak, Jaske. Anya ti pakasurunam? Nagbasit, United abingay ka. Awan pa mag-alas, United kanyak. Agreklamo ka? Kasanaw? Saan ka nga agreklamo tungan? Tinapatag. At damat na itadkan ka kwarta. Nagbasit! Pwa! Sumardangkan! No di mo ka tibingay mo, itad mo na kanya. Sana! Nagbasit lang arodan, itad ko pa ilakan kamay. No kasta, di ka nga rodan nagreklamo. Palagipan ka tungan. Dito'y mansyon ti pagnanagadan kan pangpanganan tayo. Iswasan tayo nga agreklamo pa'y. Tamalaksid itibingay tayo. Binulan pa'y nga dasweldo tayo, kas pasurot da. Nawatan tungan? Uwan, boss. Kumusta kayon dito'y, Ama Mateo? Inaunang. Ay, nasaya at madam. Amangan no kasapulan nyo ti kadwa. Amangan no marigatan kayon. Ay, saan, ma'am? Napiksa kami, pay. Saan da kami apakananagan, ma'am? Ngamin, napigsa kami pa'y kinyunang. Kan atidog pa'y tibiyag me. Kahit mauray mi pa'y ti panagsubli ni Victor. Day tatipod no, ma'am. Tinasaya at mga yabak iti kadwayo iti daytoy apagnanaadan nyo. Tapno adda katulungan nyo. Kabaalan mi pa'y tagluto iti kanon mi, ma'am. Isong auray saanon. Kabaalan minto pa'y ti agparaspas iti rot. Kan kabaalak to pa'y ti agbalsig nga uray lakaya kon. Anya? Uwan, ma'am. Isuasan da kami apakadanagan kini bakit ko. Kan nagyaman kami iti abastumi nga iti kadyo Saan kami nga agparparikot iti kanin me. Dayta ti pagyamanan mi adakkel kada kayo, ma'am. Rumbang laeng met adida kay baybayan, Ama. Kan maysa, dayta ti inyo nay unay ni Victor. Adida kay liwayan nga ikan iti abasto. Tadi na kayat ngagbising kayo. Nasingpet at talaga ni Victor, ma'am. Amo na kami panunutan. Kat dayta ti pakaragsakan mi unay. Taakas la anak me. Wano apo mi matan ni Victor. Napatag ka na kami, ma'am. Wan ina.
Napatag kada tayo ni Victor. Sige na, ama, tainak man pumuros iti prutas, tayawid ko iti mansyon. Ay, sige, ma'am. Wen, ma'am. Kuyugan kayaon. Sa akong timang puros iti prutas, para kada kayaw. Saanan, ama? Siya kon. Kabailak pa iti kumalay at iti kaayo, ma'am. Di naktagibas siten. Saanan, ama? Adamat na iranta pagsungkit. Ison ti aramatak. Kan adamat dagiti trabahador amang tulong kanyak. Iso adi kay agtaktaken. Ala, adaken ka, ma'am. Alangarod, agpatuloy akon, ama. Umayak tumanan sumarungkar. Iso day tuyan tay natakawan na. Nastrek dagiti agtatakaw ti balay da Mr. and Mrs. Dichos. Tinakaw da amin a kwarta ken alahas da. Wana, iso day tuyan tay tinakawan da Bart. Pagyamanan da, ta saan da pinatay ida. Nagasat da, ta sibibiyag da. Amin na babaknang dito'y San Isidro. Agsagka na kayo. Gapo, tatagikuan mi amin na kwartayo. Madam, agpakada kamin. In kami pa ije pasdag. Sige, Bart, hing kayo lata. Anya tibas-basan nyo di tapagiwarnak. Apakaragsakan nyo, madam. Diyay sinarokyo abalay tibaknang. Nakalanad ditoy. Adda ditoy, nakadyaryo. Sana bali, madam. Tadida kam nailasin. Gapota nakabuneti kami amin. Matakan agong lang ti makit kita. Isuasanda kami nailasin. Nalain kayo, Bart? Bayaman nga oray maidyaryo kayo? Tinaskan. Saan da nga mo tikin na siya sinuyo? Ya! Ya! Mapantay ijay turod puraw! Mapantag pa amin ijay! Ya! 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 Presko nga angin ti malangap ko. Addaak manan dito'y turon. Kailiw ko manan ni Victor. Katunggal kastoya kailiw ko. Umayak dito'y turon. Ay ayatan ka, Victor. Iso nga agorayak lagtakan ka. Sa anak ako manaw dito'y San Isidro. Dito yakon nga agnaan. Awanan ti panggap ko nga agsubli iti Amerika. Nangruna ta simangbay ka iti biyag ko. Or-orayan ka, Victor. Agyaman ak, guide. Hey. Guard, si kanti makamoy ti kabalyo ka? O, iha, ato kabut gaya? Wan, mama, sarongkaran kayo. Nakapilas kayo? Rumor kayo, mama? Wan, iha, kayat ko ti ag-shopping. No, kasta, sumurutakmat, mama. Anya? Inakagpilas iti silat ko. Iso nga orayan dakbiit. Sa dino ti kayat mo apapananta, iha. Mapantay iti pagtagilakwan iti alahas, mama. Kayat ko ti gumatang iti ag Paris asing-sing. Ag Paris asing-sing? Wan, mama. Mapantay iti day di abanda. Sige, iha. Nuday tati ko na. Ay, timag ko! Timag ko! Intaray, timanit mo!
Makamatan nga ta ni Rina tinangitaray itibag ni Doña Anita. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem Apilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Maikanem Apilin.